Kua puta te karanga a te toa whutupōro Māori o mua a Bill Bush, kia tū te tīma Māori ki runga i tōna ke mana motuhake. He oi he tū moke pēr tēnei, i nā hoki, kāore te puari o te tīma Māori i te hiahia kia makere ana here ki te uepu matua. Oh, these are all Māori teams of the past. He tū takitahi, he tū mo te oranga me te mana o te whutupōro Māori. It's my way of seeing it. I don't want to see the Māori team phase right out. And that's the way we're heading. Ko hoha a Bill Bush ki te mahi a te uepu whutupōro o Aotearoa, ki te pare i te tūranga o te iwi Māori i roto i tēnei tākaro ki Rahaki. Ina hei tāna anō, kei roto i ngā ringaringa o te iwi Māori anō, ki te hiki ake i te mana o te Māori, e ara whakamua ai. For many years, Māori's been talking about going autonomous, but and I think it'd be a good idea, just if the New Zealand Union let us run our own business. I don't sense that there's any great demand for Māori rugby to be independent from the NZRU. I don't think that is the view I pick up when I move around the country. There may be times when we wish decisions could have been made more favourable to Māori rugby aspirations as people perceive them. But the long and the short of it is I think the NZRU have done a very good job. Hei tā Wayne Peters kei te kite a te kaha o te puari Māori ki te kawe i ngā wawata a te iwi. I roto i te rautaki tākaro hei whakanui i te kotahi rautau, he tākaro i wainga ia Ingarangi me Airangi. We should be measured as to how we leave this game in 2010 and as we move forward to 2011 and 2011, 2012 and so on. And the aspiration of this board is to ensure that Māori rugby enjoys a status in New Zealand rugby of permanence. E kōrero atu a te karere kia Buck Shelford, rawa ko me te pau te kaiako omua o te kapa Māori. Engari i tēnei wā kai te noho puku raua mo tēnei take. Aha kua te tū moke a Bill Bush i roto i tēnei tū. Hei tāna anō kei roto i te hinengaro Māori, te ihi me te wehi, ki te hiki i tēnei take kia tina nai. Irina Smith, te karere.